Pozdrav, moje ime je Igor. U današnjoj epizodi govorit ću kako da uklonite višak crvenila sa lica. Na ovom portretu, kao što možete da vidite, imamo malo više crvenila na licu, posebno u delovima oko nosa i usta. Za uklanjanje crvenila sa lica postoji više tehnika, možete koristiti Selective Color, Hue Saturation i tako dalje. Danas ću vam pokazati način koji je poprilično precizan, a jako brzo se dobijaju odlični rezultati. Otvorite Hue Saturation Adjustment Layer. Kada njega otvorite, u padajućem meniju izaberite crvenu boju. Crvenu boju biramo zato što uklanjamo crvenilo sa lica. Ako na licu imamo previše neke druge boje, na primjer žute, onda ćemo u padajućem meniju izabrati žutu, isti slučaj i sa zelenom i tako dalje. Sa ovom tehnikom skoro sve probleme sa bojama možemo efikasno i brzo da rešimo. Kada smo odabrali crvenu boju u padajućem meniju, krećemo da radimo sa Color Pickerom i sa Color Range panelom. Pre nego što nastavim, želim da vam kažem da na svim delovima lica nalaze se određeni procenti crvene boje. Mi ne želimo da u potpunosti uklonimo crveno iz kože, već samo previše crvene koje imamo na ovom portretu. U ovom slučaju vidimo da ovde imamo previše crvene, takođe imamo višak crvene i na vratu. Zato koristimo Color Picker i Color Range panel. Color Picker i Color Range panel zajedno nam pomažu da sve promene koje pravimo u Hue Saturation layeru utiču samo na određene nijanse crvene koje želimo da promenimo. Izaberite Color Picker i kliknite na crvenu koju želite da uklonite. Kada ste ovo uradili, povucite Slider Saturation skroz na desno. To možete da uradite i sa Hue Sliderom, ako njega više volite da koristite, samo povucite na levu stranu i dobit ćete jednako užasne rezultate kao i sa Sliderom Saturation. Vidite da smo povlačenjem slidera Saturation dobili boje preko celog lica. To nam govori da utičemo na celo lice, a to svakako nećemo i zato moramo dodatno da podesimo Color Range panel. Krajnji cilj nam je da označimo samo crvene koje želimo da uklonimo. Color Range panel ima dva slidera koje možemo uticati na feathering boja, to je ovaj i ovaj. U ovom slučaju želimo da suzimo taj feathering boja. Kada ste suzili feathering, kliknite na središnji slider i ako povučete na desno, vidite da ćemo na ove delove lica uticati. Ukoliko povučemo na levu stranu, doći ćemo do toga da ne utičemo ni na jedan deo lica, tako da mora da se nađe neka sredina. U ovom slučaju to je ovo, pošto već znamo gde se ta crvena boja nalazila. Kada smo odredili oblasti koje hoćemo da rešavamo, slider saturaciju vratite na 0. I povucite slider Hue na desnu stranu. U ovom slučaju mislim da je sasvim dovoljno plus 12. Ipak to zavisi od vaše fotografije i crvenila koje vi imate na vašoj fotografiji. Ukoliko je to potrebno, uvek možete da smanjite malo saturaciju. I kao što možete da vidite, za nekoliko minuta uspešno smo uklonili crvenilo sa lica. Ukoliko ste nezadovoljni bojom usana, želite da je vratite kako je bila, izaberite četkicu. Ovde neka vam bude crna boja nameštena, pošto ovde imamo belu masku i samo obojite preko usana. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i poučno, a ako volite moje tutoriale, molim vas prijavite se na moj kanal. Ako volite fotografiju i obradu fotografije, pridružite se ProFlash Studio zajednici. Više informacija možete naći u opisu videa. Do sledećeg gledanja, pozdrav!